Oras subat haganupan Bapa Inang, jape marianan hita bagas sadarion, anduhar tetapi bagas sasehaton hita. Paima marlahoan hita, terlobe tangar hita hata di nebata, nagabe buhal hubata, bani namarlahoan di bagas sadarion. Ase martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan bani ari nama deyar neberiam huben nami sonaya ge hasehaton uihan nami Tuhan mendaihon si layak-layakmu ibagas sadarion jana pai mai puka kanami lahoan nami perlobe bohali hamana marito ni hatamu nagabe si juloman nami sia guluh konon nami bani guluh namion ibagas Kristus Yesus mertonggahan nami hubamu. Amin. Bapa Inang hita haganupan, hata nene bata, nagabi ambilan hubata, lahu membohali pergeluhan te bagas sadarion, ibuat mai humbani sada Johannes bindu 4, ayat sia sonon mai sobut hata nene bata. Kunjondo gabe talar holong ni uhur ni nebata bata. Aima humbani nadop sinuruh ni anak ni nasasada inhu dunia on. Ase mangguluh hita marhiti honsi. Bani bahasa Indonesia isobut sonon. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Amin. Bapa Inang hita haganupan holong natang si bagalan nalang boy iukur hita ay maholong na mamberehon goluh on bahkan holong na mamberehon napitah aido na dong bani napitah aido na marharga bani goluh ni tapi iberehon doai. Ay maholong ni nebata. Ay mahataridahan ni holong ni nebata hubani dunia on. Hubata jol mapardosa on. Sangga iberehon anak ni nasasadain lahu makop-kop hita. Ase mangguluh kita haganupan. Holong ni nebata na bagal indo na iberehon hubata. Iberehon anak ni nasasadain na pitah aido anak ni. Pitah aido na memang marharga. Hala ni pitah sadado anak ni ay ma Yesus Kristus. Tapi iberehon doay Bapa Inang. Hubata jol mapardosa on na tujuan ni ase mangguluh ham, ase mangguluh au, ase mangguluh hita haganupan. Ase hata ni nebataon Bapa Inang pasingat kun hita, bani nalah mamuka lahuan tay bagas sadarion, ase ulang das lupa ham, bani haganupan holong ni nebata, nadop ijalo ham. Bahkan nasihul ope jaloham bani parguluhan on. Holong ni nebata na bagalin ay sangga anak ni nasadain. Iutus, isuruh, bahkan iberehon lahu makopkom jol mapardosay. Ase hubata haganupan Bapa Inang pataridah kon hamma tanda ni holong ni nebata ay ito nga ni parguluhan ni ham. Maningon taridah do selaku halak na do mamanjalohon holong ni nebata. Selaku halak na do mamangguluh hala ni holong ni nebata. Marsi haulongan ma pakon hasoman na lekan. Hari Bapa Inang riap hita berlomba-lomba patudukon holong ay
Pataridakon holong ay itonga-tonga ni perguluhan tao. We hasomanta na membutuhkan holong na humbatay. Asion mapanorang ni Bapak Inang, terlebih bani masa-masa pandemi bani panorang on. Bani unisa dari hita do, anggolang halani holong ni nebata. Totu langboy ihap kon hita ari bani panorang on. Tulang boy idayon hita si layak-layak ni nebata. Anggolang halani holong ni. Halani ay Bapak Inang, ambilan on pasingat kon hutong atunga tahaganupan. Ase ulang ilupa on hita holong ni nebata na bagal. Anggoy banding kon hita bani goluh taon. Mungkin maholdo. Mamberehon napitah ay do na dong baniham. Napitah ay do na marharga baniham. Tapi ham korban hondo ay. Ijay ma ihap kon hita holong ni nebata ay. Ase manggolo mahami bagas holong. Manggolo mahita ay bagas holong ni nebatain. Sirsir pataridakon holong in hubani hasoman nalegan. Mari saling marsyurupan, saling mendukung, saling marsiholongan. Ase lambin margogo kita Bapak Inang. Mangguluh matongon hita halani holong ni nebatain. Maka holong ni nebata na do may jalo hita, imana manggerakon hita. Ase makaholongi hasomanta nalegan. Anduhar matongon Bapak Inang, banilahuan te bagas sadarion. Tetap kita pataridakon holong in. Holong hubani dirita sendiri. Holong hubani hasoman nalegan. Terlebih holong hubani nebata. Taridah matongon ay Bapak Inang. Bani na makorsahon lahuan ni hami bagas sadarion. Asikok ibagas holong na humbani nebata ma. Na ipakehon ham bani na mamuka. Rosi na mangujungi lahuan ni ham ibagas sadarion. Amin martonggo mahita. Dia tetu pama Tuhan bani holong muna bagalin. Nadop ibereonam anak muna sasada inhu dunia on. Ase mangguluh hanami haganupan jolma pardosaon. Pasingat hama nami Tuhan. Ase tongtong hanami pataridakon holong na humba mo in. Mangguluh matongon hanami marito ni holong na humba mo. Jana holong na humba mo ini pake hanami. Lahu makolongi hasoman nami nalegan. Bereham tongtong hasehatun huben nami. Terlebih bani naman depakon masa-masa sulit bani panorang on Tuhan. Hinorhon ni pandemi COVID-19 on. Asipon sekenai maguluh nami pita hubani tanganmu. Hama tongtong mamasu-masu makasomani perguluhan nami. Ibagas Kristus Yesus mertonggo hanami hubamu. Amin.